laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. maafiteeɗo Oustaz Alhussein Ba wonande Dakar tawata hay inchallah harakaaji maɓɓe hino wadde toon ɗi tawata hene jigiɗen faamude ga woni e waɗirde sabu hunde alaa wirnaade hannde kala ko waɗi subhanahu wa ta'ala ino atiki e nemaaji no saakiti hannde moƴƴa e banngal diina ka non haray ka annda julde ko yewtere ɗon ɗum faala en anndintinde oɗo tihiri waɗa no barki ko halatul iman mana mbela ndu gomɗinal mbela ndu gomɗinal taw ko si ha neɗɗo o tiɗi ɗum ɗon gooten ala mandeji injineji oɗo heɓi mbela ndu gomɗinal inchallah ɗum ɗon ɓe anni e anndintinde e oɗo jilta wonde e muɗum ɗum nde toro Allah subhanahu wa ta'ala yo arti ko ɓe hawrindina ɓe ɗum ko o yiɗi o wela ko ɓuri ka deftere makko e ka sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam e toromo tan ko Allah subhanahu wa ta'ala yo accu ɓe enen kadi heɗiɗo ko sabu makko ƴetta ko ɓuri moƴƴude ko yewta kon gollitira ɗum ara noon e waɗa e ɗum tan mbiri goto mo tawata ko adinnaɗande yewtere men fi téléphone jiɗin aray gooto kala ari binoyo taw yaani o waawi imma ɓuɓɗo layno on faati goɗɗo noddi feƴƴa taa fiwata o gonnan woɓɓe goo maa ɗum si tawi ɗum fof wawata wonde haray o ɗannina amma enen jentotoɓe tawata ala aydisaɓen haray ɗanninen téléphone jiɗin waawen heɗitorde yewtere kadi allahu tabaraka wa taala ɗon na ɓen kadi ka woni to ɓe ɓeyda wattande hakkille moƴƴa wonnon ko ɓuri hewde ko kamɓe kadi haray muskilaji waɗa e toon ha waɗa ɓe tiktok ɓe wawa ɗon ɓuuri wawde jentade no haaniri ɗon taw ko addunoɓe fi mum kon tigi tigi heɓorani no haaniri ɗon ɗum haray en dumodirta ko allahu tabaraka wa taala ɗanndingo téléphone jiɗin yani heɗitoro yewtere nden sabu makko kanko allahu subhanahu wa ta'ala عليه جل يليق ورب يتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فشرح الله به الصدور وأنار به العقول وفتح الله به أعينا عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته غر الميامين وعلى كل من سار بنهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها ونسأل الله جل وعلا بمنه وبكرمه أن يجعلنا منهم كما نسأله جل في علاه كما جمعنا في هذا المكان الطيب العامر على طاعته نسأله كذلك أن يجمعنا يوم القيامة في دار كرامته بمنه وبكرمه كما نسأله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما إنه تعالى ولي ذلك ومولاه. وبعد ذلك أحييكم بتحية الإسلام الخالدة تحية أهل الجنة في الجنة وتحية أخي المسلم لأخيه المسلم قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله.
aɗen yetti allahu subhanahu wa taala ko moƴƴere makko e ko yurmede makko en seedi kadi ɓe makiri ni ko kanko tum woni reweteɗo dewal goonga en seedi ke fewɗo komo fewni tum en seedi ke kala mo kanko allahu subhanahu wa taala o majjini ala wawɗo mo fewnude seediden kanko allahu subhanahu wa taala o neleli ɗoɗo nelaɗo meɗen faade e meɗen tawi ko rahmatan lil alamin tawi koɓe woni yurmede sabu ɓeɗo mofte yalta e majjere e yaha e peewal allahu tabaraka wa taala umpiti en nelaɗon alayhi salatu wassalam koɓe nelira sabu muɗum kon ɓe timmini ɗum so ɓe ƴettitaka dow leydi ɗo tawi ɓe accali hay fuy ko hana ɓeydede ma ko timmali ko timmintinte si ɓe ƴettite ha jomi men o wi alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dinan o wi nemaji ɗin timmi diina kan timmi hande kadi ko heddorɗen ko gollugol konko timmi wona ɗaɓɓugol ko timmini haray nelaɗo alayhi salatu wassalam acciri ɗum ɗo sahaba ɓen jokkiti batte maɓɓe tabi'ina en jokkiti ɗon yaari noon ha hande hiɗen jooɗi ɗo hiɗen eto jokkitagol batte ɗum tawi ɗum ko ɓayde jomumen o wi ko rahmatan lil alamin hiɗen gandi gila nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallama nela ha ka jooɗiɗen ɗo duuɓi wulure duuɓi temeɗɗe nayi duuɓi capanɗe tati e ko fawi diina maɓɓe kan hika woni kaka wonno ɗon diina hay e goota meeɗali heɓude nde ɗo dumum nde hara lam yubaddal wa lam yugayyar wonata ɗiɗo duuɓi fof ara hino heddoɗi ko arno ko wono arirno noon ko waɗi noon artoniraɗon alayhi salatu wassalam ari kullu nabiyin aw rasul yub'athu ila qawmihi khassa nelal makko ngal kadi ko risala muhaddada no woodi haa ka arata si nelaɗo goo ari haray nelal makko ngal lanni ko ɗum si joomi men ƴettanaali ahadi deftere hay e wootere e nelal hay e gooto e nelaaɓe ɓen heddorto no woniri noon haa darngal daro sina nelal no leerongal alayhi salatu wassalam heddiiɓe ɓen fof nele muɗum ɗen aray haa e nokku yan daris hiɗɗa lanna e haqqille ɗen amma nelal nelaɗo ngal alayhi salatu wassalam ma zala kulla yawmin yatajaddad ñande o ñande no heeɗitude e haqqille ɗen waɗi noon ko kaaɗo diina tun heddi ka joomi men rewirte allahu subhanahu wa ta'ala o welto aljanna heɓe ko ɗum si tawi kaaɗo ko maaka reene ha ñande o tawoya en tawi allahu subhanahu wa ta'ala arkiso en yondinorgol ɗum danda en wattitugol ma ɓeydugol ma ɗuytugol haray si tawi ɗum ɗon feƴƴi torɗen kanko allahu subhanahu wa ta'ala no mooɓiri en ɗo ni e moƴƴere makko e yurmede makko e nokkeji sertuɗi tawi wona haldigal buyi waɗi noon si tawi ko haldigal ida haldide ronka laatinde ara joomi men fawete ko ronkata laatinde ɗum haldigal ko ngal tenti o si nawnare yani e ma a nela mi wawata yaade allah subhanahu wa taala warkisi en haqqil e feere e faamu o yiili ɗiɗo kadi e yiɗugol jooɗagol akaɗo diina wolete fiyo ɓeydodire waɗi noon joomi men ko wi julɓe ɓen koɓe andin tinne kamɓe ɓe andi heferaɓe ɓen koyo nodde kamɓe ɓe anda joomi men o wi udu ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati l hasana o wi e aya goo wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'u l muminin julɓe ɓen si ɓe jooɗike koyeɓe andintinir hakkude maɓɓe naafi wowlete ɗo ko on anda ma ko on meeɗa andude koko anduɗon ko tawata kadi faydana ko hiɗɗe haqqille meɗen enen jooɗiɓe ɗo ɓen fof ɗum woni halawatul iman faalamen andintinde ko tawata andugol ɗum ngol
no mari nafoore seeɗa kono wuurugol ɗum ɗon ngol woni nafoore ɓurde mawnude nde anndugol ngol noon majjaaka yimɓe ɓe majjaaka piiji ɗin ko newnaneede gollitirgol konko anndi jama on ɗalaa hannde si tawi noon halawatal iman yimɓe ɓen ɗalaama ɗum a yiyay ɗum e ngurdam maɓɓe ɗam a yiyay ɗum e ngaameelo a yiyay ngaameelo no feeña ka dewe maɓɓe yiya jikkuuji bonɗi no feeña ka gollondire hakkunde maɓɓe yiya konnguɗi bonɗi no yalta e kundule maɓɓe ara ɗiɗo fof alaa mo lanndotoɗaa si tawi ɗum no moƴƴo inne hii ɗum anndi moƴƴa kono ko adamu halawatil iman waɗata sabu haa neɗɗo wara ko haana wadde hara mo anndi o haana wadde ɗum hino jeeya e muɗum se darti misal e ngadda mise muɗum seeɗa fiyo ɓattano haqqille ɗen imam hasanul basari rahimahullah hannde goo ɓe meeɗi naatude ka juulirde ɓe jooɗi hiɓe juula ɗum hino deftere wiyeteende min akhlaqi salaf cheikh ahmad farid waɗi nde ɓen imam hasanul basari naati juuli darɗe ɗiɗi salmidi suka naati kañum kadi innimo juulude darɗe ɗiɗi o habbire nder ko juulata ko o waɗi ni waare makko nden ka nder julde o mowli nde imam hasanul basari ndaarimo o yehi haa ka sujuudu sakkitoro o tori allahu tabaraka wa taala toraare nde imamu hasanul basari nani suka o wi ka nder sujuudu allahumma zawwijini huura al ayni fi l janna wa qarri ayni bi dukhuli l janna ya rab o wi joomi mi torike ma resinoyan rewɓe wonɓe ka nder aljanna ɓe maranɗa gondimɓe ɓe mi torike ma kadi uttinir ɓernde an nde ñande darngal naatugol aljanna maaɗa o ɓanti o tawi o salmini imam hasanul basari noddi mo inni ya gulam tawi kon ko wi naam e maaki walam ara khatiban aqalla haya'an mink takhtubu min allahi jalla wa ala al-hur al-ayn wa bimana wa tal'abu fi as-salah kayfa tatazawwaju al-hur al-ayn wa anta tal'abu fi salatik imam hasan al-basri ɓe maaki ko an yo paykum mi yii ƴamooɓe ɗuuɗuɓe kono hari mi meeɗaali yiwde ƴamoowo mo alaa her sahaa hewtima o wii ko honno fewtirta joomi meeɗen ka sujuudu wiya joomi miɗo toroma resinan rewɓe huurul ayn uttinir ɓernde an naatugol aljanna tawata e hoore ɗum ɗon fof kadi ko a neɗɗo fijowo e nder julde fijowo e julde no naata aljanna haa jomba ɓen en yii ɗum ɗo enen gen kontaa ɗum ko ɓuri wonko honno tororta joomi meeɗen yo resine rewɓe aljanna ɓen o uttinira ɓernde maɗa nden naatugol aljanna wa anta rajulun tal'abu fi salah kayf ɗum no wawi yaadude on ɗon noon ko waɗi kon fof ko niitu la'iba bi lihiyati la gayr enen woɓɓe meɗen si habbiri a yurmeteɓe ɗo yo salminga tawa salatuhu kulluha la'am sa landi kama honnugo faala o enno janna sa landi kama honnugo hule o enno yiite imam hasanul basari ɓe maaki oɗa hersa makko kan no fanɗi e joomi meɗen wastawi ɓe mana o yawike joomi men awa wawɗo no wawɗani ha natorade ko toriɗa ɗonko ɓe gandi kon mo woni ko senditiiji ɗin ko nde toɓɓere faala ɗen faamude nde toɓɓere wiyetende halawatal iman si en faami nde joomi men yurmini en teddiniri en faamugol nde jogito ɗende en taway hari jaka en faamaali nde maasi en faaminde hari en jogitaaki nde waɗen bi darbi misal
enen ɓe jooɗiɓe nder ɗo harani yaltaali enen ɓe ɗo e sappaaki kala mo tawaka ɗo enen ɓe jooɗiɓe ɗo ene piiji ɗi annduɗe ino ɓattore ka joomi men o welto ɗi e ngala accude ɗiɗen wande ɗi fof laawol kisal ko laawol peewal e ɓanta naaɓe yaas enen ɗo ene piiji ɗi annduɗen ɗi tikkinay joomi men ɗi welataamo e ngala ɗi ɓattaɗe ɗi fof wiyanga o waye ko honnum andini en ko naɓata en aljanna ko ronkuɗen waɗude ko honnum andini en ko tikkinta joomi men kon wonuɗen e ɗum ala piiji ɗiɗi illa fakkudu halawatal iman o manquede nde ɗo hunde to woni hoore o e ngadde émission muɗum bisimillahi en tawen ko ɗum ɗon muskila ɓurɗo mawnude o nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki حديث ما إمام البخاري ومسلم فيلي بدأت ما أنس بن مالك بماك ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان بماك أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار بماكي كنيدو تاتي حلاوة الإيمان بماكي بيجي تاتي كلام ديوني أمودو وهبا يمبلدور غندنا كوني تاوتا جومي ميدن إنلا دمودون كون ɓura yiɗede kamaɗa an oɗo julɗo e dima kala mo wonama tawɗa jogii ɗum e nde tawata tuma yiɗuɗa bani adama wiiɗa kaari no welanmi wo yo taw ala ko yiɗirɗamo illa lillah la manfa dunyawiya innama lillah e nde tawata boneji ɗi wonnoɗa e muɗum ɗi bakkatuji ɗi wurunoɗa ha joomi men sortuma atto a maayide muɗum o adduma e ngal ɗo peewal hiɗa aani huli ha ɓernde ma no hoyi fiiwata yiltitoye ɗin piiji si maaya ɗum no animmata wattu ɗum ara wona jooɗagol mantoro ko jokkuno kon e boneji atto natugol islam ma atto faamugol sunna ara wona ɗum ɗiɗo noon tati fiyen faamu halawatal iman ɓayno gasa lande hono woni halawatul iman sen natti ka umurul hissiya ɗi rentuɗen ɗin en faama e heña ñaamete ɗi joomi men tagani en ɗin fof o addi ka dow leydi ɗo fiye en ñaamu ñaamete fof ñaamete no mari halawatu nafsihi ka leemunneere halawa muɗum nandatawa halawa mangore belenduru mum na goto belenduru mangore nandata e belenduru kaabawal na goto belenduru kaabawal nandata e belenduru bantarawal fiw belenduru bantarawal nandata e belenduru tigare fiw ku ƴakkuɗa wo a anday ko kankun ni hay siko a bunɗo ka ɗum ɗo wiyete halawa wondude ɗum ɗo fo joomi men wi wa yusqa bi ma'in wahidin wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul ko ɗum so wi inna fi dhalika la ayatin li qawmin yaqilun si ndiyan gootan saaƴi ɗiɗo ñaameteeji sertuɗi aawama ɗi yari ndiyan gootan gootum fof heddodii e dakamɓe muɗum joom men wi ɗum ko aaya wonande kala marɗo haqqil mo alaa haqqil noon wowlanaaka ɓayri ndiyan kaccu saaƴata helta si ndiyan leemum ne saaƴa ndiyan leemum ne saaƴata helta si ndiyan banana saaƴa ndiyan banana saaƴata helta si fiimaaro saaƴa fof ko ndiyan gootan woni saaƴude nde wootere gootum fof ukke e nder leydi wootiri gootum fof yaltira no ukkirano noon kañum e dakamɓe mum alaysa fi hadihi ayat
li qawmin yaqilu no woodi ka awa wono ɗiɗo mariri noon dakamme gonɗinal ko ni mariri dakamme ɓe nganndi noon dakamme ñaamete on ko weli wo ko weli jiyaaɗo no heɓa ko haɗata mo soɓugol dakamme oɗo ñaamete woodi walla no woodi sa landama ɗo ko ñaamete honnum ɓuranma e nder aduna o ñiiri siko ñiire maafe wiiɗa maasi ko kafe kala ko wattuɗa ɗon maasi ko njuuri ma kala ko ñaamete sa wii ko ɗum ɗo ɓura nimmi ko welati ko weli kon fof sa henndi ke ɗum a ñaamiɗa selli e si joomi men fawiima nawnaare ɗum ɓannanaama ma a ñaami a tawa wona guum ka ko honnum senndi arto a nawnude ene a nawnude ella on ko e ñaamete on woni kaa koye an nawnuɗo o aynan illa koye an kaa fii welanaama welanaa hannde kadi selluɓe ɓen men no welani idan halawatul iman si neɗɗo on loƴii gonɗinal wono ooɗaa nawniri noon si o nawnii tun o sowataa hannde kadi halawatu ta'am si gonɗinal julɗo on kadi loƴii o sowataa hannde kadi halawatul iman alamru kadalik hada amru mushahad ɗum ɗo no renta karmo kojo dawa o wii haqiqatu dunia ko almushahada wa haqiqatu din ko almujahada wo aduna on kala ko goɗɗo hollayma e muɗum tigiri yo holle a yiyay amma ka diina kowoni tigiri diina islam ko tinnagol ko yer ko tinniɗa wo wonɗa jum ɗum no woodi ko ɗum si joomi men ko manti ko tinnotoɓɓe walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana waman jahada fa innama yujahidu li nafsi wa jahidu fillahi haqqa jihadi ɗum no ɗuuɗi e qur'an ko yer ko tinniɗa wo ɓeydiɗa gonɗina ko yer ko tinniɗa wo ɓeydiɗa kadi dewal kono so seyi ko sendi en e sahabaɓe ɓen tabiina en wii ko nelaɗo makirani en si gooto e kala arɗo ɓaawo sahaba ɓen haa darngal dari si ɗetti ka masali jabali uhudin dahaban wa anfaqahu fi sabilillah nelaɗon ɓe maaki la yablugu mudda ahadihim wala nasifahu fihon si tawi kala arɗo ɓaawo sahabaɓe ɓen si ɗetti ko fotata o fello uhudu kanŋe waɗi fi sabilillah si sahabajo ɗetti junngo tew ngawri waɗi fi sabilillah fello ma kanŋen o fotata wa baraji junngo makko ngawri ndi honɗum sendi ɗum honɗum sendi ko kakon no fota honɗum ɓuri ko kakon honɗum ɓuri moƴƴude kanŋe ngawri honɗum ɓuri marde valeur fello ngon e junngo tew honɗum ɓuri ɗuuɗude ko honno junngo tew ngawri ɓuriri fello kanŋe nayi hosinaɗum ɓe wii sahaba ɓen fof wii aboubacry siddiq radiallahu anhu nelaɗon ɓe maaki hiɗen jooɗi si mi iwiɗo mi yehi kammo joomi men ngun ɗum waali leydi makko ndin rondaaki si mi iwiɗo ɓurɗo moƴƴude yiɗeede ka joomi men haa hewti aboubacry on ala sahaba ɓen ɓe wii aboubacry ɓuri raali en ka joomi men e ka nelaaɗo juulugol julde nde en waawataa juulude o ɓuri raali en dokkal ngal o waɗi ngal en waawataa waɗude o ɓuri raali en yahugol jihaadi wondema ndi en tawaaka enen aboubacry ko ɓuriri en ko imanun waqara fi qalbihi hala hu halas ɓurɗoma ɗo wo o ɓuriima ko ɗo noon o ɓuri kadi fof en yii ɗo sen ñawni ɗo en moƴƴe sen ñawnaani ɗo ko ba eɗen e ɓamdu on tun heddorte e nasuɗen faamude on anndi nanndin tinnagol e huunde nden hollaali ko huunde nden
nannintirnagol e huunde hollaali ko huunde nden so yiiɗo kullu nannu kun e ngayuuri si en wii tun kun no nanndi hollii wonaa ngayuuri ni ka naa gootu idan en yiiɗiiɗo alaamandeeji ɗi jogiɗen faamuɗen ko ɗiiɗo woni huunde nden tawi noon wonaa ɗum ɗon woni hoore huunde nden buy e meeɗen hino faami si neɗɗo wakkilike juuliri kabdu o taƴii coñci makko ɗin o daasaali ɗi o wattike kaftaane o accii waɗde pantalon e chemise o ittii kepi o wattike kufune ɓeyngu makko buumike buyi e meeɗen hino faami no gasa e nder temedere fof 99 on no faami diina makko kan timmi aya faamaɗo faamaaki buyi ko ɗum faami ko ɗum si heɓtaama ɗon buyi no yonndinorde ɗon ene neɗɗo hino yonndino jooɗagol si hewtaali ka haani yaade ɗon walen misal si a iwii ɗo Gambi ɗo ɗa foftiɗi Dakar a wii ko Dakar wonɗaa yaade si a yehii haa naatugol Dakar oto on paanii ɗon a ɗaɓɓay gonngal feƴƴa ka a wonay ɗon haray moƴƴii ɓay ko ɗon ngal haaɗi yo no ɗaɓɓanndaa gonngal fokkituɗaa kadi hannde a hewta yaali ka ɓernde ma ɓurtataa kadi si naatuma heɓuɗaa gonngal hewtitoyɗaa ka ɗaɓɓunoɗaa ɗon en yiiɗii ɗo piiji waɗugol kaddu waɗugol kaftane waɗugol kufune sonnaajo waɗugol mo hijab ɗiɗo ko ɗi alamandeji ko andirte neɗɗo on jaɓii tawtugol ka jokkuɓe nelaaɗo ɓen tawtiri ɗon ɗiɗo noon ɗi hollaali ɗa gollude ko nelaaɗo gollayno ko ɗiɗo hino waywa carte d'identité national leydi siɗa jogii ɗum si ɓenni addi carte ma on a jonniiɓe ɓe suusataa wiide a jeyaka e leydi ndi kono noon ɓe suusi wiide alaa gollande leydi ndi ka jogiiɗo carte d'identité si nanngaama no bonni suudu himo wujji o nannga ɓe ndaari carte on ɓe yii fii himo jogii o carte holli ono wallitaade ndi leydi fii o alaa wallitaade leydi ndin hollete o jeyaka e mayri hannde kadi ɗum ɗon muskila en ndartii sahaabaɓe ɓen e taabi'inaaɓe ɓen ko ɓe faamuno tigiri diina kan ko jannga golla enen jooni en fuɗɗorno ɗum yer ko anndi o tinno yer ko waɗaali o ko anndaa woni ko ni fuɗɗorno ɓe alaysa kadalik kala kun annduno kala kun waɗaali ko ɓayri annda ñannde woloɗaa o jokki ko ni fuɗɗorno ɓe jooni hannde yahaama haa wattaama wiyeede ene mo waɗaal ɗum yalta e diina noon walla ene kala ko yaltinta e diina wonaa e waɗe kala ko yaltinta e diina yo accite kono ɗum heddorte islam no mari usul no mari qawaid no mari bimana adab no mari sulukiyat ko yaltinta neɗɗo e diina ko usulu o sey jogi ke usulu ngen hawka e diina fof en hawkataa ɗum ɗon hay fof aray idan faamen muskila mo marɗen on hannde enen ko haɗi waɗen ko haanuɗen waɗde ko eno haanuɗen waɗirde noon eno wonnoɗen waɗirde noon ko ɗuyti en kon ko kumɗo lampu mum woni faible al imanu inda ahli sunnati wal jamaa yazidu wa yanqus ino ɓeydo no ɗuyto ka kon ɗum ɗuy ɓeydata gonɗinal attaa kon ɗum ɗuytata gonɗinal almasiya bakkatu ɓe wii waɗoɓe misal ulamaul balaga ɓe wii bakkatu si neɗɗo woowi no o woowirta ɗum no ɗum ɗanninirta gonɗinal ngal ka nder ɓernde makko hino waywa si tawi hurgo no mari ɗo barngol
mettugol wondude e nder muɗum neɗɗo heɓi haaju mo tawata ma nder ɗon si o naati o ombi baafal ko ndi ɗuri ɗo satti ko fof haaju makko on waɗɗinay mo muññagol ni ka o omba e baafal ngal feede ka ngal udditi ɗon hay ton wonataako o naati o ombi naa ɗo ɓuri sattude haaju makko on nder ton muññinaymo luuri ndi si o woni toon kadi seeɗa o yaha jooni haa accamo luuɓude o woowa ka luuɓaymo haa o yalta bakkatu koni tuma fuɗɗotoɗa haray no sattanma no hulɓinanima si a neeɓi waɗugol watta wiide na hay fus imam hasanul basari rahimahullah ɓe maaki gonɗinɗo si waɗi bone hu o faamay kum bone hu ino waywa fello wengingo imo jooɗi e ley maggo ko heddi wo koye ɓe accitumo ngo wara mo tellement ko hulata bakkatu amma naafiqiijo bakkatu si foti wa fello ɗum no fanɗi e gite makko ɗe wasi tawi coongi jooɗike ka kinal makko ɗo so waɗi ni tun hare ngi yehi imo fanɗini fi bakkatu ɓuri ngi coongi e kinal on to wonirɗen kaka hulugol bakkatuji ɗin kaka ka suusugol ɗi ɓe man hasanul basari waɗi misal ɓe maaki gonɗinɗo e naafiqiijo ko sendi ɓe ko suusugol bakkatu on yawitoomo e hulugol bakkatu on rentoomo gonɗinɗo on yiyay bakkatu ko fello waraygo waɗɗo o yanay e hoore makko so yani e makko tun o maaye so maayo perdi naafiqiijo kañum yiyay bakkatu ko mawni wo ɗum na hay fuy noon hay waɗɗani hara yehi gasi ɗo jooni wiyen ko dande dolo ketaja goto fof no anndi siɓorna e hoore mum e siɓortoto ka sappata ko goto wiya ko an wiya kono nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe makiranno muhajiru ummi qaysin o ya gorko nde feri madina makka jokki fi jomboygol debbo on madina jibril tippi yeeti nelaɗo awa buy iwri makka jokkima no woodi noon e maɓɓe jokkuɗoma fii debbo no iwri makka acci tommodi mum ko addimo kanko ko jombugol on tawi on feruɗo fii ɗum no jooɗi takko nelaaɗo jibril wolan ɗum nelaaɗo yehi nelaaɗon ɓe anndimo ɓe yi'iimo kono ɓayri jeyanooka e jikku nelaaɗo ko ɗuuɗi kon at tasrifi asma'i nnas ɓe ɗuuɗata jaɓude sappaade innde yimɓe ɓe ko ɗum waɗi si ɓe suuɗi inɗe naafiqiiɓe ɓen ɓe yeetiide hudayfatu bnul yamani to himo jooɗi ɓe ɓanti konngol ɓe maaki innama al amalu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi ko faami ka o faamaali ɓe sappikemo o anndi ko kanko ka wandaali ko ɗum ɗo no wiiɗen si wowlaama gooto fof arayno anndi ɗum ɗo ko min hay si mi wiyaaka ko min lianna al insana ala nafsihi basira neɗɗo no anndi hoore mum ko wiyete halawatul iman ko tawgol kala ko waali si tawi no luutondiri e ko joomi men addi kon e ko nelaaɗo on maaki kon haray ɗum ɗon ko mawni wo ko mawni ɗum haray no fanndi yeeso ma waɗen misal ñannde Uhud sahabaɓe ɓayri ɓe iwtii Uhud ɓe barmina woɓɓe no soppa ka hoore woɓɓe juuɗe mum no soppa woɓɓe no tufa woɓɓe ko hakkunde worɓe ɗiɗo ronda iwtira Uhud artira Madina ɓayri capanɗe jeɗɗe maɓɓe warano to buyɗe maɓɓe barmina arti ƴiiƴan no yalta lekki waɗaka ɓe ariri ni ɓe hewti Madina ɓe jooɗi neeɓaali joomi men wiye wata nelaaɗo ɓe maake ta gooto hewtitoy ka mum joomi men wii jihaadi ndin gasaali imme yahen
ɓe arde ɓaawo fotte yaati taɓe tawɗen nder ga ko eno soppa lekki waɗaaka juuɗe no soppa woɓɓe no tufa nagaaje woɓɓe ronda adda yiya goɗɗo no wiya walla rondola yaaden wallitola mi wata yaade kono mi yaaray tonkati joomen o wi alladina stajabu lillahi wa lirrasuli min badi ma asabahum lqarfu o manti ɓe ka nde ɓe barmina tawi barme ɗen loyniiɓe ɓe noddita yahe ɓe gaynito on ɓe wi mahim maayiren ton hada ma yusamma halawata l iman hara an jooni ala geɓal wonkimakin na haaju ma jawdi ma ndin wona haaju ma ngurdam maɗan wona haaju ma ko islamu fewjetay ɗiɗo tati ala programme sina islam tajiɗo halawata l iman mais si tawi ko si aduna heddini islamu heɓa e ngurdam maɗa a wuriray ni ha maya hara nana e halawatal imana a onnata ɗum koma tawata ko ɗum woni haajuma waɗen misal e Khubayb bun Adiyin radiyallahu anhu fiyen faamu wa min halawati l iman an yakuna allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi min ma siwahuma Khubayb bun Adiyin ñande badre ɓayri gasi ɓe Quraysh ɓen nangimo kon ɗon heɓinomo ɓe nanguno tawi mo wuuri fof waɗama e sahabaɓe nelaɗo ɓen ɓe naɓorimo makka Khubayb bun Adiy radiyallahu anhu ɓayri ɓe addimo ɓe gandi hooreɓe Quraysh capanɗe jeeɗiɗo warano toon capanɗe jeeɗiɗo e maɓɓe daha haɓɓa waɗa ɓoggi nattora Madina ɗum metti ɓe makka ɓe moƴƴa ɓe ronki ko ɓe waɗa nelaɗo few nelaɗo heeɓi porgale maɓɓe timmugal ɓe nangi oɗo neɗɗo goto wonduɗo e nelaɗo ɓe addorimo makka ɓe joɗɗinimo tawi joni ko fewndi ko jooɗagol adda pehe ko honno o warirte hara ɓernde ɓuttay e ko ɓeya fof waɗa ko capanɗe jeeɗɗo warama capanɗe jeeɗɗo haɓɓama naɓama ko honno ɓernde men ɓuttirta e ɓenɗon fof hara koye oɗo rewnuɗen ya ahi mi yiya joni ko wiyete halawatul iman fiya gandu ɗum wona haala ko hunde ɓe jooɗi ɓe haɓɓimo mo waali woɓɓe maɓɓe wi millan jogii feere ko waɗeten Khubayb ɓernde men ɓutta koyen wulnu nebban haaɓan fata e wureere ñande ɗetten mo ukken nder ton omɓe ɓernde ɓuttay goɗɗo wi ɗum no fandi o yaawa e maayude hara ɓernde ɓuttaali ɓe wiya waccen ɗum ɗon ko ɓuttinta ɓernde tum wonde naɓude woɓɓe maɓɓe wi waɗen ɓoggol ka daande makko haɓɓen ɗeɗɗen o dampita haa o maaya goɗɗo e maɓɓe wi ɗum no waawi ronkudemo ɗum no wara mo heña kala ko warata mo heña o fowtoto heña ko letto haa ɓernde men ɓuttato maaya ɓe wiya waccen ɗum ɗon woɓɓe maɓɓe wi ƴawnen mo e hoore fello woppungo duñen mo o uno woɓɓe wi so uni kano gasa o maaye ɗo yo hewtoyde fof haray no newi e yi pehe ɗen imo jooɗi imo heƴi goɓɓe maɓɓe niyeɗo gandi ko feere wonde mi ko waɗeten ɓernde ɓutta ɓe wi ɓe ganda wo koyen ɗaɓɓu laɓoye welkoy haɓɓe mo haa o yora wallinen mo ɗa juɗen teewu meɗen wallinen mbeere meɗen ƴakken teewu yaren mbeere mo ɓernde mum wuli wo yaha taƴa ɗum kucu ara kadi jokka haaju mum waɗiren mo ni haa teewu makko ngullanno woɗon ɓernde ɓuttay ɓeewi ko ɗum woni feere men tawtinde ɓe fottani ɗum ɗo ya ihwan en faami ka Khubayb bun Adi ɓayri tawi ko ɗum ɗo ɓe fotti ɓe addi laɗɗe ɗen ɓe eɓɓi joni taƴugol mo o wi kono ya machara Quraysh miɗo ɗaɓɓira on hunde so yii ɗum ko feere wallito ɗum mi ɓe wi awa kon ɗum woni fa ko faalaɗa o wi ko yo on firtan okkon mi juula darɗe ɗiɗi ɗo mi fottude e joomi an hara ko dewal mi naɓori kon ɗum aanini o koko wona wareede kon kaa kono tawireta joomi makko aanini mo kon ɗum aanini en hannde kono wuuriren kaa kono maayiren
on ɗum ani ni o wi okkelam mi juula darɗe ɗiɗi qabla an alqa rabbi hara mi naɓoray darɗe ɗiɗi ene ono bonni ko tawta so maayi ni moƴƴa e makko ko jihaade o iwri eyi firtemo so fana o juulo hakekiɗo ko juulɗa wa maaye ɗo ɓe firtima Sa'id bun Amir al-Jumahi radiyallahu anhu kanko wi mi hayni Khubayb bun Adi tay ma zirtu mushrikan tawi say monali julɗo mi hayni Khubayb no accita hino yaha nahwal Kaaba nahwal qibla himo juula darɗe ɗiɗi woni juulu maaya ɓe darɗe moƴƴayi ko ɗum sinilaaɗon ɓe maaki kala juuloowo salli salata muwaddi'i ka habbirɗaa wo fellita juulitata so nde ɗo feƴƴi juulirno ko ni wonde juulirde habbirte ɗo e juulirde téléphone ji ɗin no sikkira nokkeeli ɗin fof te hara ko feetuɗaa o hay sa feeti téléphone sonataɗa habbiri nootoɗaa wowla haaju ma ka nder julɗa suuftaɗa ko ɗum haɗi ɗanninawa ɓay a nootata ka noototo koye a lorru tun julɗo ɓe gasi sina ɗum simi habbiriɗo hayso ko darɗe nayi woni julde ma ɗiɗi ko haaju on hitti wo si minni allahu akbar mi yawaki joomi an haa ka mi décorosa minna miɗo arde ka miɗo yawimo haa ton kono ɗum haɗi ɗannina am lanɗodiren ɗum jaaboɗen ɗum ko ɗum ni téléphone jo sonande ka nder juulirde limaga ko ɓayri no dagi notagol si soniɗa juulude ene ko ɓayɗa suusi notade si soni a nototo si soni ko ɗum haɗi ɗannina komi yeggitay e waɗe wacce waɗeni julɓe ɓen dow yandi goɗɗo yeggitay goy ɓe yiide téléphone no sona ka tribunal ka ñaawete to téléphone no sona to konko yeggitata ɗum ton hay gooto ala ka jeejeede hay gooto anndintintake kadi wowlanoma gasi tamma halas gasi téléphone ta soɗo ka tribunal ɗum ko marra yoni wowluɓe ɓen yawaka gasi sonata to amma ka nder juulirde si soni ayni ka wi musidɓe julɓe acce wallidire tawi londiɓe nayi moɗi yimɓe ɓe yeggitay moɗi kayra woɗon ngerma yimɓe sikko to a suufta wolde ka o habbiri darɗe ɗiɗi juuluɓe men ware Sa'id bun Amir al-Jumahi o wi yaala tamamihima wa yaala husnihima o wi gila mi fuɗɗi yiide julde no juule meeɗaali yiide haa hannde julde no deeƴi haa heewtiiɗen darɗe Hubaybu ɗiɗi mi yaali haa hannde julde no timmi haa heewtiiɗen darɗe Hubaybu ɗiɗi tawi noon on say ko sirko wogoy ko nde woni julɗo o filli ɗum o wi o juuli o salmini o ari ɓenni a gayni o wi hi o wi wallahi sinno wanaano kulol wata on wi'u komi juutiniri julde nden ko kulol wareede mi pooɗayno julde nden mi labina nde ɓurimi kono ko tan sikku ko fiitami maayi moni juulirde ɓe nangi mo noon ɓaawo ɗum Sa'id bun Amir al-Jumahi no renti ɓe haɓɓi mo haa o yoori ɓe waɗi ko ɓe waɗata kon fuu ɓe jooɗi ya ihwan faalaaɗo e maɓɓe wo waynata ko goɗɗo aray tummen mbo e makko haa heɓa teew taƴa kunɗol liɓa laa ya jokka haajum ɓe waɗirimo ni Sa'id bun Amir al-Jumahi wi ko ɓuri mo hawnude ngurna Hubaybo ɗan ko taƴira kucum ko haa o lanni o nanaali e hito makko hay hito no yaltema o unsaaki o wullaali o wowlaali a sikkay ko maayiɗe tahi mo wuuri hannde sila ɓe hetti en jama on faaboto en hara ko an woni herjude ki hettuma ɓattiɓe ɗon ɓen fof annda ka ɓe anndata ɓe annday o deƴƴi haa gasi o wi komi nanani Hubaybu no wiya nde o lanni takko ka o feƴƴinta ɗon o ɓanti gite makko nden mo ndaari ka kammu o wi allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wala tugadir minhum ahada o wi joomi ɓe waɗuɓe lan ɗum ɗo moɓuɓe haa ɓe timmata heddin hay e gooto tumminirɓe haa ɓe timmata gooto sorto halkuɓe ɓe foppu maɓɓe Sa'id bun Amir al-Jumahi wi tawi miɗo tawa haa o waɗa ɗum
nde o naati islam ko ngol konngol Hubaybo anndi tayno o faɗɗe o inna himo huli wata on du'a jaabo e dow makko o sakkito halkeede so maaya ko adi noon himo waawnomo wallude o jooɗi o wallaali mo ko on no walliraynomo naawo julɗo kono yi annde makko ne sen janngi ngurna makko ɗan en yiyay ɗum e yi o ɗo ka o waali ɗo himo taƴeede fiye nganndu koni kon halawatal iman himo taƴireede kuccum haajuuji jokke arte kuccum taƴe nokkugo haajuuji jokke ƴiiƴan ɗan yansifu hiɗan saako e makko goɗɗo e maɓɓe ari mbaɓɓimo ka nowi wi ya Hubaybu ndaari mo o wi atamanna an yakuna muhammadun makanak wa anta fi ahli baytika mustarihun o wi enen hiɗa yeli nde min firtatama min yaafoma min accitama min addoya muhammad min haɓɓamo min waɗa ka wonɗa ɗo hootaka ma uttina ɗum hiɗa faala ɗum ka a faalaka ɗum fiye nganndu ma huwa halawatal iman o wi wallahi la atamanna an akuna haadi'an fi ahli bayti wa rasulullahi yushaku bi shawkatin fi tariq o wi mi meeɗaali yelaade mi meeɗaali miijaade jooɗagol ka nder suudu an hara miɗo deeƴi hara nelaaɗo no yaha laawol muɗum bullal tufa ɓe mi yeloto si bullal ngal hewti yomi tippungal tufanmi ɓe yawta yakuna allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma hada huwa ma yusamma bi halawati l iman ɓe nganndi noon naani fewndorɗen ka wonani fewndorɗen e sunna nelaaɗo o wonani fewndorɗen e ko joomi men acciri en kon hiɗen jogitii diina makko kam fanni ma en yiyaali ko hulɓini en ma en yiyaali ko piyata en ma en yiyaali ko ñaaɗanta en enen hay ñaaɗaneede accintina en goonga kayen alaa yiide ɗum noodi darotooɓe ɗo bolonɗa huuɓa ɓe ñaaɗa nde ɓe waynondira ɗon tawa wayi o maɓɓe ɓe gasi ɓe gaññiti Hubaybu noon no taƴeede o wi o yalaaki ɗum yo taƴe haa o lanna hara nelaaɗo no ɓuttinen jokki haaju mum hara heɓe annda fii ɗum hada ma yusamma bi halawati l iman si en darti Abdullah ibn Hudafa as-Sahmi ñande o yehi nelaaɗo windi risalaji maɓɓe ɗin fi sanati sadisa yo sahaba ɓen naɓuɗi jonnoya lamɓe ɓen lamɓe ajamu ɓen ɓe tawata annda diina ko wonaaɓe reweede taw yu'baduna min dunillah yo letterji ɗi yahu nodda ɓen e islam sahaba ɓen ɓe wi letterji jeegooɗi nelaaɗo winduno nden ñannde ɗi ɗettunooɗo ɗi jonnaawo min kontaymo kanko gila hannde ko jeyaaɗo e maayuɓe ɓen yaaɗo toon arti o min kontaymo ko jibintinnaaɗo kesu alzahibu ilayha mafqudun wal aidu minha mawludun ko ɗum naɓayno ɗin letterji ko a yehi Saïd ibn Amir al-Jumahi ɓayri henndi ke risala mum on yehi ka suudu ɗengu mum wi nelaaɗo jonnilan o risala mi jonnoymo Kisra hari nden ñannde lamɗo gonɗo alaa dow leydi mburi on Kisra yomi jonnoymo lettere nelaaɗo kadi maaki ko junngo e junngo mi jonniroytamo ko ɗum kadi mi waɗata haray mi wayni kama en ka aljanna inchallah o waynori ni ɓengu makko yehi o yeyle haa o hewte fiye annduma huwa halawatal iman o yehi haa o hewti o konki baafal Kisra ngal bawwaabu on lanndi ko hombo o wi ko wiyeteeɗo Abdoullahi mo wiide jasiratil arabi mo anndi lettere mo Kisra henndoto o yehi o yeytii Kisra woyo habboto haa leydi ni fof piitondir o noddi fof tumboniri o wi noon jooni Abdoullahi bone Husafa naatu lamɓe ɓen fof no jooɗi o naati ka nder pale mo jogii lettre nelaaɗo ka weddi ka gooto rentamo sina taguɗo nelaaɗo no Madina nelaaɗo no rentimo himo seppa himo yaa Kisra no to o nganndi lanɗo kala ka waɗa ni o sakkitoto jooɗaade lanɗon hayni no woni ardude noon tawi hoolaaki mo sappiiɗon goɗɗo wi darnanan mo fewno ɗon yo jonne leete ron adda faamen ɗo kadi ko wiyetee kon halawatal iman
o ya yalti taƴiti abdoullahi darnimo ɗon wolanɗo wi ya haaɗu ɗo ya janna lettere ɗon mi hewtinoya abdoullahi ɗon husafa ɗetti lettere on watti ka ɓaawo mbi laa wawata won koɓe jelo julɓe on e nder o pale musidɓe kaka homboni naka kisra o watti lettere on ka ɓaawo wi mi jonnatama innama amarani rasulullahi an adfa'ahu ilayka yadan bi yadin wa inni lan ukhalifa amran li rasulillah ka pale makko ɗum wona na ko na ñooro ñaara ko jokkuɗen ɗo ko na ɗum enen sa weddike tun ka ala wallitotoɗo a wamira e sunna ka o wi nelaɗo ko ma kan noolan koye mi addu lettere mi jonne an kisra junngo e junngo min noon kala kami wuuri e dow leydi ndi mi lundata ko yamirore nelaɗo abadan lettere on ko junngo mi jonniray o watti mo ga ɗum no wiyete halawatul iman ñoro ñarala sama kala ala ko wiyaɗa kon ko ɗum tun waɗata kisra tawi oɗo ko ma o hewta o wi accammo laawol o ara o potti yeeso makko o ari ha o hewti o jonni kisra lettere on junngo e junngo yaahi ɗum ɗoni halawatul iman la tudahin fi dinik na ɗo siko ɗo ko a rewowo joomi ma siko a to ko a yeddowo joomi ma la hakada joomi mum wa qala llahu la tattahidu ilahayni ithnain innama huwa ilahum wahidun fa iyaya farhabun kala ka wonɗa huɗan min tum kono jogoranteɗen reweteɓe ɗo reweteɗo goɗɗo goo nokku goo fi hon ka ko reweteɓe ɓuri wonɗen rewde ko gooto ka joni men noon wi tan waɗu ɗum abdoullahi bon oɗo omar bon abdoul asis o wasi julɓe ɓen o wii ko an yo julɗo calcul moƴƴa o wi iyaka an takuna waliyan lillahi alaniyatan aduwan lillahi sirriyan o wi rento ɗum o wi fa inna man lam tatasawa alaniyatuhu wa sirriyatuhu fa huwa munafiq inna almunafiqina fi darki l asfali min annar o wi rento wata wonu rewowo joomi ma si tawi yimɓe ɓen no rentuma gaño joomi ma yeddowo joomi ma si kaka weddiɗa accu ɗum o wi kene ma on e gundo ma on ka yimɓe ɓen woni ɗon ka weddiɗa ɗon si luutoniri tun ko a naafiqiijo si a maayiri ni kaka koose weeroyta ko ɗum joni men wi kana kanko wi ɗum inna almunafiqina fi darki l ashali min annar o wi kadi walan tajida lahum nasira kana kanko wi ɗum koni wonɗen waɗirde ka weddiɗen e ka tumbiɗen ko sunnanelaɗon ko gootum jogiɗen na gootum dey abdoullahi bun husafa kanko tigiri kadi nde o hooti ngol ɗo laawol o wuuri ha hitande sappo e jeynere felgu nelaɗo umar abdul khattab immini julɓe kadi yahugol haɓoygol faris o adimu rumiyamɓe ɓe woni kaysar abdoullahi bun husafa jeeya yaaɗo e maɓɓe kadi fiya anndu ha joni ko noni halawatal iman par ce que sinani waɗirɗen e woraɗo ha immodene ko noni halawatul iman ara gandali o yeehi e ndin jihaadi kaysara wi golloɓe mum ɓen waɗoɓe jihaadi ɓen o wi mi nani mouhammadou jokkuɓe mo ɓen koɓe tabituɓe ɓurɓe pelle miɗo yiɗi yo on nanganan seeɗa e maɓɓe hara ɓe mayaali addanon miɓe mi jarribo mi ndaara ɗum siko gonga e maɓɓe joni men ko wi en koyo jarribo en fiyo ando ko hombo e meɗen ahsanu amala na aksaru amala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ɓayri lan ɗon wasiike ɗum haɓoɓɓen waɗi ɗum ɓe waañi tawi na hay yo barmo nangeteɗo ko yo nange salim fus waɗan ɓe nangori ɗum abdoullahi bun husafata sahbi e ndin jihaadi ɓe nangimo ɓe haɓɓi ɓe wallini jiha ɓayri gasi ɓe fooli ɓe naɓorimo ka lanɗo on kanko e julɓe nangaɓen fu aynuɓe golloɓe lanɗon ɓe ɓayri hewti wi lanɗon oɗo noon oɗo abdoullahi o huwa min alqudama'i min ashabi muhammad ono jeeya aranɓe ɓe ko waɗata o rewno e makko kaysara jokki on ɗo
noddimo joni ko faala ko ndaarugol piiji dan tati ka o jaɓi e majji o andi na gonga makko dina kan yonamo o attimo wiide ya abdallah o wi naam o wi kami nanguma ɗo komi faala o mi waɗete ɗo o wi hi o wi kono miɗo faalama yurmede mi faalama accande mi accite yaha charte si a jaɓanilam hunde wotere o wi ko honno woni nden wo ko anta tanassara ko nde accitata islam tawta nasraniyaga abdoullah ibne husafa wi hayhat emba wo ɗi ko wonɗami landade ko mi jaake sifa ɗum lanɗo on faami koko waɗanimo kon fanɗi o wi joni abdallah mi ɓeydanima si tawi a jaɓi accitude dina ma kan tawtami ka nasrani yagal qasamtuka mulki wa sharaktuka fi amri laamu angu mi feccaygu ɗiɗi foten ter e laamu ngu komi fewjata e nder leydi ndin ko fof a fewjiray noon accitu subhanallah walaw kana wahidan minna kayfa yatasarraf hande silan ɗon noddima ɗo waɗanima seeɗa tum kono woni limude ɗo yimɓe ɓuye jokkunoɓe sunna sina piihoy aduna kewkoy to skoyni koye konta fuskadi ka accintinnamo few abdoullah ibne husafa wimo ya kaysar o wi nam o wi walaw a ataytani mulkaka kullahu wa mallaktani jamia ma tamlikuhu larabu ala an arji'a an dini muhammadin tarfata aynin ma fa'altu o wi min naya sendodu e allamu mamu sa ɗettungu fof wattuɗa e juuɗe am har ko min laami hande kadi kaysar ɗettuɗa kadi laamu arabu ɓen fof wattuɗa e juuɗe am hara hande lanɗo ko min tum hara ɗum kadi koyemi accitu diina nelaɗo kan yer leppande mi hootita toon mi watta ɗum laafa ene wona ɗum ɗo woni allorrude ko oɗo aduna tum woni accintinde diina oɗo no woosi a jonngilan laamu ma ngu fof e laamu ko arabu laami fof fi yomi yilto ɓaawo nelaɗo har kadi ko torfata ayin mi watta ɗum e yikoyete kon halawato liman ɓen famude joni hada ma yusamma halawata liman bimana umuru yusabbituka ala ma anta alayhi hadihi l umuru huwa halawatu liman koko tabintintama hara dirtata kon ko ɗum woni halawatu liman ka dirtuɗa waɗɗa ni wo andu ɗum i wiya juuɗe ma assabat kaysara wi si a jaɓali mi yaafoma yiltoɗa a jaɓali mi lammina yiltoɗa awa mi warete abdoullah ibne husafa tawi anta wa sha'nuka minen wona mayde men hulɓinirte ko maayugol addinmi ka ma koye mi maayu ittinmi madina ari piiriɗugol e ma na yon piirude e ma mi hoota na ɗum men hulɓinirte wo menen ayye goɗɗo no juuli bimbi e kiikiiɗe tuma o salmini wo ko allahumma arzuqni shahadata fi sabilika woni torare nde na ɗum men hulɓinirte anta wa sha'nuka no yiɗuɗa mi warirde wono ɗum no e laawol ma mi ala e ɗum feere ene ko honndugo heddori ko ittirte e islam honto heddi ka rewete lanɗo wiimo mi warate warande nde a meeɗa yiide sifa muɗum o wi anta wa sha'nuka lanɗon kaysar ko andiranoɗo nanngugol neɗɗo sokamo e suudu ɗetta ngayuuri makko ndi o mari soka ndi e suudu balɗe tati balɗe nayi hara ndi ñaama ndi yara ittoya kasojo sokanoɗo ɗa o naadamo ka suudu ka ngayuuri ndin woni ɗon soka baafal ngal jooɗo ndaara ko ɓe waddata kon jala ɗum no jaano e golleji makko hollugol mo yoori ɓernde kaysara wi sagginanenam wureere nebban nde saggina nde fatina haa nde fati ko wulata kon ka dow leydi ɗo hoosi wuli ko piiji ɗiɗi ɓuri ko nebban e sila alaa ko ɓuri ɗum wulde hano wuli ɗiɗo ɗiɗi ɓuri wulde ko ɗum ɗiɗo ɗiɗi mo ɗi rewi e muɗum wo wontata neɗɗo
ndiyam no sunna neɗɗo ñawdo si nebban sunnima ɗum ko heekomo maayi sabu kañum naata e haaka nder teewu o wulniɗan haaɗan fati o inni fii yo hulɓin Abdoullahi ibn Huzafata o hollamo ko goonga o woni o wi addanan ɗon kasojo julɗo gooto mo ɓe arduno on adda o inni ƴawnemo ɓe haɓɓire mo ni ɓe nganndi koloji ƴoogirteeɗi nii ɗi ɓe haɓɓire mo noon ɓe ukkirimo ono ukkirta ƴoogirgal ngal noon o tippori doy ka nder wureere haa o muti Abdoullahi ibn Huzafa no reeti Kisra deƴƴi haa neeɗi wi ƴawne ɓoggol ngol ngol ƴawna Abdoullahi ibn Huzafa wii tawi alaa e julɗo ukkaaɗo ton on huyre teewu ƴawde teewu mo fof heddi ka nder wureede ƴeeɗen tun ƴawi teewu mo fof lan ƴeeɗen tun ƴawi wengaaɗa Kaysara wii ko ɗo mi naɓayma o wi anta wa sha'nuk mi hulata naɓede ɗo fii diina an ka ene ko ni tawitirɗe laawol kisal ko laawol peewal ene ko ɓen faalanoo kon ko enen naa ɗum faala ɗen kon ɗum faala ɗen kamɓe kon ɗum ɓe faalanoo ene joomi men darnanii sahaba ɓen aljanna enen ɓaawo ɓen aljanna mo hewtaa on joomi men o wi qul inna al awwalina wal akhirin la majmuuna ila miqati yawmin maalum fof ko nokku ngotun darnoyte fof ko nokku ngotun ñaawete fof naatoɓe aljanna ko gooto naatata naatoɓe yiite ko woote naatete ɓen faami ɗum ka o ɓe wengi mo ɓe haɓɓimo ɓe fuɗɗimo wengude tun o wulli ta jooni heddike gorko ka nder o wulli golloɓe ɓen wiya Kaysar o wulli so allahu taraja no gasa o huliti jooni o wi firtemo addon mo ɓe firtimo ɓe addi ko kon mi wiiɗa womi wiyaali illa anta wa sha'nuk ko falɗa o waɗata ko kon no wullimma ɓayri an wa ana wa sha'ni kon no wullanɗa awa Abdoullahi ibn Huzafa wi dande kon no wullinimmi o wi mi anda womi yeli sino wawno wonde te komiɗo renti wawata wonde hara joomi am waɗanaynolan pittaali embere leeɓol wonde ka nder ɓanndu anndi leeɓol fof o waɗana ɗum fittaandu ɗin ɗon leeɓi fof e pittaali muɗum ukkire gootol e nder ngeeɗo yiite fii yo joomi am welto si miɗo heɓayno ɗum ɓuraninmi mi tawi noon ɗum heɓata ko ɗum no suninimmi si a wari lan ɗo jooni mi maaye ɓutta jooni hara ko mi tawro e joomi an kon no fanɗi haa e baraji no fanɗi ɗeftugol lam ukka e nde wureere mi maaya ɗo jooni hada qalilum binnisbati ila rabbi ɗum no fanɗani joomi ko weltinirte kon ɗum no fanɗi anda sen faami wonko joomi men weltinirte kon ɗum no jeeya e fanɗuɗi ɗi Kaysara wi mi yaafike mo dukkatama to mi wattama fuskati mi accitati wa man yattaqi llaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kanko heɓi fottuɗo e Kisra e Kaysara wa kharaja ganiman saliman kanko tun heɓi o fotti e Kisra o seppi o hooti ganim salim hay o sifaka o fotti e Kaysar ganim salim o hooti hay o sifaka kanko tun heɓi fi honɗum limaada ene ko iddia o wondi ka ko haqiqa ko nodditagol ka ko goonga o jogii nodditagol nafata ko wonugol huunde nden nafata Kisra Kaysara wi jooni a lunnolan ka tiinde ɗo mi accite womi lunno tiinde kefeero subhanallah siko gooto e meeɗen fawataano ɗon konngol mettayno mo hay naa lunnagol tum watta ka o wi mi nunno hoore keefeero wo lunnolan ɗo mi accite o wi si a accitiilan a accidaylan e julɓe nanngaɓɓen fof gooto heddata ko ga wo mi accete mi okkete fof yaada e muɗum so a waɗi ɗum Abdoullahi ibn Huzafa lunni hoore makko nden fida'an lil muslimin la fida'an li nafsihi o wi julɓe ɓe mbay hettoto o waɗay ɗum
o waɗi ɗum ɓe hewtoy ka Umar imo wullito hande kadi o bonike e joomi meɗen o teddini kefeero hande o waɗi ko anda honno joomi men waɗoytamo ñande ɗarngal Umar wi ko honɗum himo wolira ko feeti Umar wi ko honɗum woomi mi jokkodiri e Kaysara haa mi sakkitike lumnagol mo ka hoore fii o accita julɓe ɓen fof ko ɗum aanininmi ko honno mi waɗoyta ñande darngal min e joomi am Kaysar ko ɗum ɗo aaninimo Umar wi ko waɗɗa ɗon kon ɗum wona hay fof fida'an lil muslimin la yadurruka shay o wi fiyomi holle ɗum wona hay fof ɓernde ma ɓutta fa innahu wajibun ala kulli muslimin an yuqabbila ra'sa Abdillahi ibn Huzafa fa ana awwalu fa'ilin bihi o wi no waɗɗi kala julɗo nde mo to lumno hoore makko nde ko min attoto on wadde ɗum o ɓuuci nde o yehi o jooɗiɗa o ɓuuca ha o tanta ñanna sen faami koyete kon halawatul iman kone tawata goonga on si laaɓanima ɗum ko goonga jawdi aduna e hulɓineede e wareede kala ko woni ittatamo e ɗum si a felliti ko ɗum weltinta joomi ma hada ma yusamma bi halawatil iman si tawi en faami faami ka walla faamaki en faami ka daroɗen noon ko yewaten ko haa faami allahu taala alam wa alam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن بإحسان إلى يوم الدين وبعد فجزا الله هذه خير الجزاء وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى بقلب سليم وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه المسلمين إذا ما قولي النبي تري الله سبحانه وتعالى وفامي وأرسك التي تريد وجود الله فبنان ويتكون حلاوة الإيمان ولم يكن مثلها تريدوني وكلم الفتوى وخالدك من فامان فأقوى يتنى الكل من سيوتا اليوتا بقول والقول ساجة فإنه كنت سيء أنسي إنفامان كنت إن لم بسامها يجب فيك إنفامي هذا كل يتيم ويكون خلق الله سبحانه وتعالى فمن ذنبه ويؤسس لكل ذنب فسيب كل ذنب والفور فلقتكم في هذا يعني مثل بجسد من غير الصحابة الفرق ثم أؤدي بها تلمي بدل وحرارة الإيمان وما يقول إلى أؤدي بها دل في هذا وبفعل كل فعل يقول عليهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فهذا ولا مالك المبدأ قانوني فبعد يقول لا يترك أبو بكر الصديق لا يقول ولا فرق ولا ثلاثة ولا يكون أنت صفة إيدكم إيمان وأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لا عليه الصلاة والسلام يجب جل دائما لما أنفقوا ويوم أفتي جل قد فتي وأتي لا عليه الصلاة والسلام حاول وأتيكم كل ما يكون أشياء تعبير ولا وصفة النوم لما لم يفتي إذا قلت أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول وأتيكم لهذا عليه الصلاة والسلام هذه لكل كتب هذه كتب بين كل تفسير لكن الإيمان ومنك الله إلى آخره إذا تولي الله سبحانه وتعالى إلى أن كل نعمة كل نعمة هو المكر زي الله تبارك وتعالى قوامه كل نعمة هو المكر أن إجابة ما نقول مهمة أن إجابة ما نقول قوارما برما إذا القوات تدعو أن قوارما الله تبارك وتعالى وجرب توبتها وتبتدي هذه يعني سنة ما يكون والقوة منه بين أبو بكر ولا
na juu ngurana kuna ipi ule wote tasima ule tabuni ni za kwa ima faida kwa wale kama mtawa zaidi aliko muandu dengo wala sala mteni hai mutele muka aljanna lam ni kuda mambo yote ni kuda arabu kama ni kuda arabu sai ni kuda kura jiange kama ni kuda jiange sai ya ande kuda umar bin khattab radiyallahu ta'ala mati sonana jiran min al-anbi ma yakuna min la tayla tunquluha illa qadaihi inna bawli inna la sono ni jiran katadi jiran Allah hewti on idan ay ko musibe andi mo li wonde manna ni en kon tigi on ko kanyum ni sino landi no serti hunde ala e jertinde fur hewde e menen wala ulul eti hukmu dilal parce awaya roda ma sha Allah hande ulul li ba'a kitab as-sunnah tadwir ni hukmu wala kala ko ti qalu kulli dia kala ko ida wala wad andu andani hande lolla do ka dawde se tan werbe fet yang ko wada kuri ko ene ti wada do yatti ne dina ka e haji di fat لا هذه الفصل وهو من دون هذه هذه اللن فيقولون ذاك الله وقولون ذاك بلا عليه الصلاة والسلام فأولي كل وإلى الديات مدينة فقد وفير عليه بدون بيدي الله بيد نلا في فير عن فئة يقول إن بقول بيدي الله بيد نلا في إن من فئة فإنما إرمي المدينة الإنجيل الله سبحانه وتعالى هاي الهدوية يوم القيامة أرى أن أريد موجود فالمسيح يقول الله سبحانه وتعالى مؤثر كل جزء ولن يدركه ونقول الهدوية قبول إذا تكلم نفسكم جدا بين الأمر ففي إيمان وكيد توب الكويتو يعني آخرة الصلاة على السنة الجماعة الإيمان يزيد وينقص نوعي بيدا لنوعي وتوصلي نوعي بيدا لنوعي فشل ذلك نوعي جدا يقول بنا يومي أن جمعكم توزن حريرا ينتيكم تاوانا يكون يجيك في حكي دينون وتكرم مدينون ويدور تهال لمنا تاوانا كدور تهال مبايما وكل نوع تتعامل وكذا أوانا تهال مدينون فنقول دوركم لني إيمان كثيرها وإيني بكى سقوطي وفلي ووعد وجوني أرى النوام وجوني أرى النوم لك إيمان ندرتم بكى بالمنفن جنوب سوائبه يوموني مين بلد مثل يكون الحسن البصري رحمه الله تعالى هو عند وفلي مني هو ما تقول سنجيون يما هو وكيف يعني هو على كلمة أنا لا يمكن دار رسول الله كا الله ما يقدر لما تكوني هذين وعندك تنتظر الله سبحانه وتعالى يبارك فيك تبو الذي يقول يقول خاصة في هذا الزمن يمكنني أن أقول الزمن الذي يقول يقول لا في كل مسألة تريد من الوقت إلى الكتاب والسنة يعني هذا هو القرآن والسنة هذا الصلاة هذا القرآن وهي هذا الرجل ودون ذلك كما تفعل النور من منهج السلف فوقدي ونقطة